Assalomu alaykum do'stlar, sizlar men Xarkeji. Sizlar bugungi videoda o'ylashingiz mumkin, bu qancha boshini atib жатат deb. Jana men bugun Drabovikda bosh qatishni yuradim. Do'stlar, давайте bu videoga bo'lishuncha like'dan bosamiz do'stlar. Jana agarda sizlar yangi bo'lsanglar, подписаться кнопкасын басып кеткиле жана колокольчикти киргизгиле. Достор, силерге түшүнүктүү болуш үчүн мен силерге метка койдум. Ошо метка тургандай кылып атсаңар башка тиет. Аны ылдыйга түшүрүп туруп, өйдөгө прямо көтөрөсүңөр достор. Аны өйдөгө прямо көтөрсө болбойт, аны ылдыйга түшүрүп туруп, жана үстүнө көтөрөсүңөр. Ошондо гана аччаска кетет. She was from the outside, I was from the north. She was from the south side, I looked in the mirror. I said, man, I'm alright, little did I know I'd